Salediarol a Donemad en Taulagat. Un nebeut sizunve chouzo en noa ministre an deskadur estad en bannet evo possup tremen ar vacheloriez e yezou randvroel a dalek daovil eizvarnugen. Me liseid izo e kareiz hag e goenet no deus keberc'hoant gortoz ken pel, skridaoz edo deus meura arno den ebrezon e garzizunman. A ben dilun volo den dregonz ur bag galek, Arnaud den Zeberan a Eli Ganel. Un div lycéadé zi klas tchetan o deus tremenet ur bag mathématique ur zuhunman. Anna Boudim a pas mort, i touj nel i do un noten fall, qu'escrive da si hopien i brehonnek. Evidemment, when je da du god ar fet respond i galek pa del modeskatu bar hentilia vi brehonnek pa d'ar vleat. Hag eo pejur ba zo e sordain hag el son meus deskat neus en kavan poulik davat. An etxe ez videin de bar chouelsen, a la kemzentan amzer de bredarien mimstra va avoir petra c'helfekaz ar ler va choaz. Ser skolia da ziwan ni djened hag i kareiz o deus groyur seurt. El ibreus kadi ou dwe goulened ar lycéidi tremen ar mathématique inouyer, per zo beravizet ged ar rektor di, gele de rengt pas un Arnaud den i brehonnek i daouvil e harnujan, kalz rezeve had aveite. Zo un ar benikadur, neuze ni an eus da tremen daou. Or pen an vidom vid ar lycéidi tremen ar bak ira o kan deziad rak treset, penoz ober a petra reomni neuze. Brudet ou deus ar lycéidi o sturm ar ur rouedad daou sokial, tout hat nou de chokredet skriou hopien i brehonnek. Bout zo diou noten hag o vo ar parcoursup neuze ar galek hag ar mat, hag evit dur mon neutro an gober studio ou liammet ged ar mat pe ou ged ar kante en doare olik, gober e brehonnek a neuzen kaouf de noten izal a war maneke difariot, rel boudorsko ive evit an dazon. Penozim a bet a fet troin hag ar galek hag ar brehonnek d'ar galek. Penaos desket moe geriev, mais war ar mare o diez kaout anu. El rezon ar chouet je wegete, go bier pe pas, mais brawe, djulet int zo i sturmein kemensen evet on hier. On s'en ni zo fier ni a souten ar per o deus groetz. Un nihour ima be belzed ar lycéidi ged ur rektordi i vo difariet du hopien a i brehonnek, un taoulker aveit ar sturmerion nuank. Choumom gant ar yaouankizou vid kozial deus un eskem etre krenardet breton a Palestinat, ar strolat dansirien yaouank zo e breiz ar marement evit bruda o bro hag o sevenadur. Chete un dapke, un dans engouniel avro Palestine, un dansorien yaouanksen avo en Europa betek fin miz eben, avei lakat warvel ur sevenadur en arvar. إن شاء الله يعني أنا بحب كتير إنه أطلع أفرجي تراث فلسطين للخارج ويعلموا إنه فلسطين قوية. Agavei mounet pelor hinbet de jimeret eskolaj kemper diwan, Colline Housse, troerez deus ar brezonek betek an arabek, a oaze avei treuskas, konziou et tre ar skolajidi. Ar vuez o diestre, gant en occupation, gant ar soudardet deus bro Israel, a zo pepler. Hag ya neus ket tu, beva en un doare normal, tamm ebet, hag evito zo pouezustre ive da pas bea ankwet. Damzon evito eo breiz l'er repu hag sonjal da trawal kaout mignoned hag komz eus traoù fentus a war hag klask disonjal an tammig o pue a zo ganto a zekwa e Palestina. A petra gwellor avei dur voloten bar sporz ar skol avei krouein d'arham predaou a chanj avei duir ar speredaou. حبيت الأنشطة الرياضية إنه إحنا بتصير علاقتنا أقوى فبنبني علاقات صداقة. Neke dreret dre ariez eve komprene dans le dud neuze pijouze goulet traouvelse. Ken de helge sert eskemeu zo pal tchevrediger balata kemper, an en da zo gete krouein ur geveladur etre an daouger.